biyag ti tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yun kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pailaan ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo ak pailaan. Sika, anak ko. Noan niya ti among mapagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalaptan, taamok akabailamon ti bagim. Aramidem noan niya ti pakalagan ng tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun, nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. Uwe, nanang. Ay, nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asana siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para kun kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu dita kaaruba. Ni, anya ngay da ito'y. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Sino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada, anak ko. Amangan no ad-ad da masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutot kumati umadayo pa ilaan. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pa'y nakamove on. Kat, apay, nakamove on kan ay talaga, anak ko. Naklon kung tigasat ko ka ni Carl nanang. Tijak lang maikari kat no kabaulak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali alalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan ko na. Apay akaslawan mo't mariknak agura kan ko na. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kuan, oray saanan. Dito yaklatan likod nga ang tugaw. Diyak ngamin kayat nga dama ko na dagiti makaamamu kada kami ka ni Carl. No apay nga andaak ditoy. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlat na magawitan tirik na kabayatan ti panang buy-buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabailanin ti kastya marikriknak. Excuse me, miss, ato iti tissue. Amangan ko sa kulang. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan? When? Sige, tagawid ako. Mabaling ka din nga urayan tabit amalpas ti ka sa. Paitulod ka nga gawid. Ha? Ayun gaya. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya?
saan dang agkaingingas. Ngam, nataar da ito'y alalaki. Natangos ti agong na. Sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanawa kadagos dito'y. Saan arumba nga mamamunak da ita alalaki. Unay matapan na kairanrananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae ang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Kat no si Kapay laang ti bisita kita nga aldaw. Kat no da nadanunak ako, tiyan dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mat dito'y balayo di driver. Kunak nga ron no naggapo dito'y dayjay. Ha? Anyat lang, Ana. Dagmatan na irupahan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba, ah. Nga maapay. Bawal ka di ba yung laang? No, da sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayjay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadaan kay ti gundaway, padasamat sayang met day matres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy di Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talaheng. Adalas sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na amumat a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Am ka di daytoy a babae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen siya't dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Paguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakadi tinangawis ken kwa na iti mismo akasaryo ken ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan nakamubunin? Kasla okay lang ang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kasla masyanak pa iti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige. Sumrak ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diyak ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diyak kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asino akitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diyak kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da itoy. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diyak kaya tilumda ang mananggapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tungarot ti sumarungkar. Ket sapay la ko ma. Tay ti sumarunong nga isa sarungkar ko. Ikanak matin iti gundaway ang makisaritay tinapaot ken ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak idi nga umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak matlapagan ano dayjay.
No bilang anda plano ng agaram kanya, awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako na. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kung namat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Basta, akat anyat kagaram. Umarta man kit di. Awan ngamin kadwa. Unta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwar. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh, really? Una yan, napanakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man ka-move on kan. Binasted ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay nasaanan. Itan niya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dito yung basita sagot ko kada kayo. Agyaman barok. Aguray kat ayabak ni Vina. Nubisi ni Vina. Uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya am kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana. Di kayag danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayam. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayam ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Kasi katikanayan ang makikita kakadkadwa ng kadagiti ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kaya't mapagsarakan ta. Ibagaman dagos. Ay na, kaslalang adda ka din kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jetro. Ay na, naggaso to ni Vina. Saan mo Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro. Wano, imbagam? Saan pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumaamaam mo anay bagyagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga kada ko sunadam yagayim ko? Wan Mars, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kayong kuwana? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang ang te-ex na anang gulib kayong kuwana. Ngam damag ko. Bayaw mo sa kano ti-ex na. Put nun dayta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan. Paluspusan na kapay lang ti gayam ko. Anyat aramidan ka dito restaurant. Ay na, mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito
Di ka matla agurderan iti kananta. Kataguray ka ngamin, Ay, aday tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat anda pa'y igam na asabong. Sige, Vina, panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpot ni Jetro. Hoy, bakla! Dinak panawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingad ka. Pangasim. Di ka di mabain, Jetro? Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nagatap ka ngamin. Aywan. Sabong para ka. Idisumlat taditan. Aday ton the waiter. Iyag na nagiti in-order ko taroon. Nagyaman na ka. Pasaan na ka pinagkadkadan ita. Nakaragrag sa agak. Ala, mangantaro dan. Tapno makaawid tamatan. Ulitek, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumat lang nga aramidam tumat ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamatag sa iti kasta, Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayon, dinalaing asawam, Jeren. Ay? Api ni Carl. Kan api ang nabartag ka. Basol dya asawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ti ni Vina ti amin na lalaki. Kat kramanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaram ta asawam ko na! Kag ko makasalita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agdamag ka pa'y langat! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, uwananang. Apay nga may dito Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, uwan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw latta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag nung nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika na ang ti amok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidanggan ni Jetro. Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay,
tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami. Apay nga aramidam ka ni Carl ti kas Jetro. Panunutam kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adda masaksakitan iti kas tangar aramidam. Kahit kulaang nga ikan iti pagnakmanday diyata. Kapoy iti panang dadaal na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Yak maklo nagapoy iti naramid day jakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo ka timarik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka si kalaang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kan mo pa'y nalagawin ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabas ang dagichay. Di mon panunutin. Ipamaisamkit di ta atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga ron, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kan tupaldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko, ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas. Ti amok ngamin kat babaero. Natair ngamin saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Yak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakbatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karik. Jak to dadaulin ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyamanak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanya. Pinanagnagam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tandi sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Amin na pagtengwa no pasama kitibiyag tayo at plano ti Diyos para itirayta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan di tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, niya po Diyos, timang tarabay kada tayo amin. Biyag di tao. Agenroll ka iti kolehyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon? Nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y lagi eskwela lawan kwarta tayo, nanang. Ay saan Di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas ka iti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta.
Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minan ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa'y ti babalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaraman da nga anyan. Kundi payab-yab da pa yun itinagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita, apaw, kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang, Iso asika, Rosbel, tarimaanam tag-eskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga agim babak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Iso ngagsaganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton bigat. ready da kon kuyugan, nanang. Syaklat ng timapan agan-roll. Kabailak mat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat da nanang kantatang ko nga alaak. Ngam sabalit in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga routine enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina-nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusan kat nanginan sa tikasta a kurso. Wan nga ron, iso ama asyanak kin ni Lola. Iso a panunutak an imbag. No kasano a makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na. Makaginawak pa'y nga uminom. Nakaroon samot ang tauyok yu, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumutlaang. Narbisan naklang amin iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko, saan kayon apagtrabahuan? Tasya kon tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mat ngamin. tila ang panagadal mo ti into naram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalukagak tapno mapagadal ka. Diyak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpus kay ti kulehiyaw apo. Natang! Gumatang kay iti natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada nga aglaklakaw, Filay. Wan nga rod nana. Anya nga dagita lakom ita. Natang paylaang ita. Ay, saan pa'y mat analoom ta impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kaglaklako iti pang merienda Tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang kaw. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kastoy ta diretso lakaw. Nasaysaya at mutlatay nalawag asaritaan, nana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay kawan Filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana. Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babak nang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay kat saan tayo mo't naipas ngay abak nang. Wala, Diyak kayat tagnanayo na kastoy, nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin nakabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kami nga agrigrigat a kastoy.
Makauma ti agbalin amarigrigat. Oh, at to'y tinaglakwak iti nakamulak alamas, bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko iti naglakwak iti bananakyo kun kamutikyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaan ng diskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dala ang pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Naawatam. Wen nanang, Kat inton makalpas ka iti panagadal mo. Sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen kan ka, mapadasan mimut ti agbyag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay, di kotse, kanda dumapay. ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend dakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Heh, tandaan day ta, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Orayan. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga ro, da apok. Ay na, sapay kumatanapig sa akpay. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pa iti panagadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag kapay iti napaot. Tapno malalam mon tumat ti bunga ti adwa sakripisyom kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaan kan ka. Iso apagad-adalan ka, saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak, aging gabi maketak. Patpatgan ka unay, isungar arami idak ti kastoy, tadyak kaya ta maitulad kanto kanyak. nagsingpet kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipadpatag ka, apok. Agyaman ak unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman ak unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pang tinapalabas. Tagliday ka laang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Ang umanya nga raw, awan mabalin. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangita. Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami idi kadana ng kantatang. Diyak pulos inarapaap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tadaak mat alolam. Patpatgan ka. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan aklat tamang protektar kan mang bayabay kan ka, apo. Papanam ita lakay. Inakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit? Sika ngay. Inakmat isursur nga ilako tay linutok a pancake kan pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Kat dyan tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wun, nasa paarimwar. Awan ka mo ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod, agdagat tapay bakit? Tamakatawon langan, agradwaran dyan ta. Wun lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagara na kun amangi marcha iti anak ta inton agradwar.
Apay, sikat ti mangi marcha. Saan asyak? Katsyak tasyak tiin na. Agpicture kan tulaangan, dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apok. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsaya atan. Nga masapol ka no amin tinarak dagiti grado. Tapno sa anak ang maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot Tapno makatulong akken ka nga uray kasano. Ay na. Sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rudlakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sana bale. Tadanton anak ta nga engineer. Wana. Saan lang ay sudat at da engineer na? Addan tumutin engineer ta ba kay? Wan apalan da talaki dilakay. Anyan to nga tati parchen tayo no graduate di anak ta. Umanay nga ta jay do ababo. Ay, uray talon to Iyawis tanto dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta ba kay? Ay katun alakay. Umanay mutkit di aje talo ababoy asagana. Ay naapo, kamaudyanan na. Makagradwar ka ni Timabiit. Wen Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado tirigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata may aplikar mo ada gusti inaadal mo apok. Wen nga rod Lola, tapno makasubali tak kada kayo. Ulitek apok. Saan ka pinagadal tapno ikanak itinapinta sa biyag. Jak almanan day ta. Tay na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko. Kat saan mo kumamapadasan nagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakannak. Ta saan nakapinaay itarapaap ko para kan ka. Apay ngay anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kina maestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Mangilawlawan ka matrusben. Sapay inwarwaragawag min amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpusak lat tamat. At least makagradwarak. Iso adi kayon agunget nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagradwara kun iti kuleyo. Ket no makapasaak to iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbeng laeng. Tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wen, Rosbel. Ano saan agapo kada kami? Saan ka amakadal? Panunutem kumadagiti ado arigrigat may. Pasaray ag-overtime kami pa'y ngaglako. Tapno makaurnong kami laeng iti pag-iskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang talaga. Nalalala. May amon. At datitan bakit? Sana bali? Ta makagraduar lata. Nga uray sa bali ti inadal na kurso. May mayatin ti kasta. Gumtay nagsardeng. Wan matkit di Nagsweldo kan, Rosbel. Wen nanang, Ayan ti sweldom. Yawat mo adagos kanya kon, tayo nakmakitsenda. Kan gumatangak iti materials para iti balay. Tain inutan tayo apapintasan to'y balay tayo. adto ti sweldok nanang. Kurang da ito'y. Kurang iti 1,000.
para kanyak mo tun, Awan allowance ko. Ay sana mabalin. Yag mo amin asweldom. Idi da kami timang manggad. Ited mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo, dagiti plato tayo. Ibelengtan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato, ano maibulag? Oray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Nalakad sikat ti makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero ti gatangak no bigat. Kan amin apigad sukatanen. Dagitay pangyayamanin nga style ti gatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang ammo na tasubadan. Tano saan aga po kadata dadakkel na. Saan makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapno adla serbe ti adu abang bannog ta ide. Nay, di kay sama itag trabaho ni Felay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Damot makikita nga agla ko kayo itinatang amula yaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rodan di anak mi, angkal. Lukasta, pinagsardang na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mat agsusweldon angkal. Tada kami mat ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itad na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mat ti bunga ti nagrigrigatan mi, angkal. Apay, no saan aga po kada kami naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod pinagadal mi, tapno ipaayan da kami itinapintas panagbiag, angkel. Iso nga awan karbengan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw, kaka Severina, kan nagkakapintas dagiti gamit yaw, diti unag ti balayo Ay na, jay apo ko, tinanggatang amin kadagita, kaka. Nagdakkel to'y balayaw, nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod, nag-abroad mo nga minan di apok. Ngam ko na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan ko nak nga mipilit na mag. Iwan mayamala ang no, adakadwam dito'y. Nagbiit, ang nakaurnong di po ko man niya. Nars nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo, kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag ka man. Napakumbaba kalat ka. Ngawayan dan mabalin nyo itibiyag ka. Ngamya ka anak ka ni Fele. Isuda nga agasawa. Ay sos. Hey! Pirme, ti palangguad na. Kit awam mga ron pakakitaan. Ti palpalangguad na. Tadi na paimot na nayunan ti posti niya balay ka. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga aramidon, kaka. Narigat pakibyangan ti kasta klase ti tattao. Ay nga raw. Magbagak kumata ka anakak. Natangsit na talaga. Ne, apay nga umakar ka iti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulon ti trabahom dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak, tatang. Kat isumo lang no agabang kay jay. Ta medyo adayumot a lugar di pangisurwang. Sa anak nga agabang nanang. Adda libre apag naadaki jay. Malangalon, lukasta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel,
Ngamno kayat mo, agabrod ka laangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara aka aruba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngan. Mabuti nga abroad nanang. Ano saklangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mo ta. Pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di ta pa'y nakailasin iti pagpa-repair dito balay tayo lakay. Maudain day ta repair. Into nagsweldo manen Malangarod, papanamanan aya. Basta da kwartam, kanayon karumwar. Nagdalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingput matlaan kada kayo? Wan ay nanaggagat. Isu na lang ta, spoiled the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubuan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mo't apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko day jay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos ka laan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti dan nayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanya. Ay na, makalwa ak man na ditikas ta nga ibagbagam apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang ngarudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manin ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apay ngay? Pagkawanandak ko ma. Ay na, si kamugayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyonak iti katrabahwak nga daan asawa. Anya? Anya? Isyo di yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kasta anak ko. Nagayatak laang mat. Awanan ba intay di lalaki? Kunana siyak tayayatan na. Ngam di nakmat na ilaban. Iso akampante ka nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngam saan mat gayam? Anyan day tang inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itang ngay? Mapana ko, nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady di na. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapanakon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo ta na makastra. Anyan tinagbambanagan ti anak mi. Bakay? Sang-sangitam. Maas asya na kay anak talakay. Managip ko laka nga rutinar aramid takan ko na iti kalabas. Ti panang perpersa takan ko amang tad iti sweldo na kadata. Ay, oray siyak matngaraw. Masyanak iti anak ta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin inted na kwarta kadata. Nalabit, nakaurnong kumadya anak ta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan sweldo na. Wan nga roon. Iso ang akong konsensya, lakay. Mala,
Sulitan ta tinagkurangan ta iti anak ta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga rod ngay. Agtrabaho tamanan bakit. Agmula tamanan tapno agda ilako ta. Di tayo ipanamnama kadagiti anak tayo, dagiti anyama nakasapulan tayo itibya. Numangted da iti tulong pagyamanan tayo, ngam di tayo mabalin a puwersaan ida. Ken di tayo kumaibuyboy, dagiti rigat tayo anang padakkel kadakwada, tapagrabbangan tayo dayta kas naganakda. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayemyo, Jenna Almoite. Thank you iti panagbuyaken, panagdengeg. God bless iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Nalpasan ter Aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti maysa pribado a pagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado a pagadalan. high school ka pa ilaang tanak ko. Kat, adamot high school, ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, nukasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado a pagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpalo madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter Aramida. Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabroad kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, ngamaon pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito'y balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita am nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsang pwedda naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen, lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin. Panpanuyinuyam tumot ngamin tanak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta pagapapaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko. Adda masapul mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, kan aglabanaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana. Jak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray agi stay out kayo latan.
Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawit kayon to ti alas 4, wano alas 5 iti malam. O sige, mayata. Basta mayat mo't ti sweldo. Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matla ang nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw diti balaya. Napatigsakit diti gagarayo. Umunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyak tinala ni bakit mo ababaunan niyaw. Ha? Babaw na eh. Di na ka din adakamat ka. Nay, awan mo ting magbagala akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo tita do mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, sana bale Barok. Siyak no sumaruno. Anya ka matan Maricel? Apay man na nakasta ti tono ti boses mo, si Benson. Apaya di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay na bakit? Imbis nga isurom di anak tang agluto ka naglaba. Saan man? Ispoiled them mat ngamin una yan. Kasano ang makasuro no kastala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong mananday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Ti karuba yung tinakadamagak. Diyo amo ti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngamkas lati kayat na agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadungo asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka na eh. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maaramid ito nagtipagtaangan niyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati agsaungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tano at dababo unan. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo ah. No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangala dagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da.
Agkulkulong mo iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amoyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Mari Maricel di anak na. Di nansama ngamin kaya't na maisuro iti trabaho. Jak amo balasang ko. Nanang, kaya't kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka eskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito ladawan. Ay na anak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nay nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-echo bag nga nyawid mo ba kahit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tayo cellphone na. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag ba kahit? Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta dayto nga aramitak. Saan para iti bagit? Saan saya ti kastang aramidam? Saan agapu ta kiniddaw na? Itid mo adagosan? Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan nak. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kastang aramidam anak ko. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakas kada kayo? Jakla kayat ang mairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko maan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayong tandapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramitam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mo't unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumot akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo kapagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman ta maawatan na. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Saan nana? Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anya't napasama kaya? Talaga anaya dayon trik na tapu ko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana.
Wana, takanunungan mo tinana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam, apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot, nga manghan no iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan da ko matata. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Layra apok. Nasaya at latamot, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tada pa'y atendarak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, na kayon ti makamu a makisarita ken ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko, apakas jay ti kawas ti anak mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas jay ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasang ti anak mo, Maricel. Isurum kuma, ito husto adalan. Kat kastamot tar aramidag, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo, ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam? Sana nga amin nakidawon na ka itid mo, nga oresaan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Biddo ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit, ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin. Ay nasaanin nga ubing di anak ta. Kasano? Nadada ka sa mapasama ken ko na. Ay na, yan da tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan ko na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kahit ko asawan. Istrikto ang kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang ron agad di mo mat makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay, agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni Tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damot ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Amangan no anya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno ka na yun na kontraan nyo dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputa jak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman daytan aya, Benson. Kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na na, makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kilaeng, nagturugan na idirabi. Agromin ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biag ti balasang ti kastalakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan nogrebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday je banyo. Ape asan manen asimrat? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita nakta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanin dak kumananang. Masikugak. Anyat inararamid mo na. Kasano nga rodin ti panagadal mo ita?
May sa atawon laengen ket makalpas kan iti kolegyo. Nailaw anak nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidya ka mo no anya tinagkuranga. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Bason mo, no apay kasta tinapasama kita anak Tamaresen. Natangkan nga min ti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kaput akong sintidor ka nga ina. Kamali ti wagas mo amang padakkalit anak ta. Anya nga ita. Naisagmaklakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagsayatan na. Kentam no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y uping ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti ibagana. No kontrahin ka, agungat ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No dimngag ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayo mat no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo mong tumad nga ungtan ni Benson, nukas jay abagbagan na ka. Tata, Saan ngamin anasayaat? Ano anya tikid dawan ti anak mo? Itad mo mo't adagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. No sana mapatganti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. nagbidutak tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakal iti anak ko. Sakbay nga plano ka nga may anak. Kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon asiksika lang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itata nakapas ngay ka nanak ko. Anya ti planong. Ituloy ko ti agiskwela, nanang. Saanan? Tamangan no masayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Isu nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Ken manipod ita. Siyakon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ti agadalmanan, Lyra. Tungpalam amin akayat ko. Suruwam tagtrabaho dito'y balay. Nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. Sana pa nang ipatag ti panang spoiled iti anak. No patpatgam ti anak mo tubngaram iti madi nga aramid na, tapno sana sumyasi iti husto adalan na. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Sigurado ka kaditi desisyon mo nga agabrod rehina bakit? Saanan ngagbaliw ti panunot mo? Dakkel agatad ti kasapulan tayo para iti panagpaagas mo lakay. Adumot ti mabalin na pagtrabahuan iti lugar tayo. No dito'y lugar tayo ti pagtrabahuak. Kurang titangdan ko a pagpaagas mo.
Ay, anya pa'y nga ron ti maramidak no kasta ti planom. Sapay la ko mata maawatan naklakay. Para mutlaeng kan kaday ti nga aramida. Diyak kayat ang mailumlum tayo iti utang. Asino nga ron ti mga sigaso idanak ta? Nakasanitak ni nanang may papan iti day ta abanang. Pangasim ko mata suportaran nak iti plano. Kuna ti doktor, ket nasken amasigod ti sakit mo. Pasensya kan bakit? Diyak nagayat ang tikastoy aka sa saad ko ita. Plano mo't gayam ni bakit mo taga abroad, Eldon, anak kaw. Kinasarita na kidi na palabas ngal daw kay. Imbilin na kayo kanya. Wala, tay pilit na mo ti kayat na nanang. Para ka no, iti pa nagpaagas mo tiya adayuna. Para iti panagpaagas ko, wano kayat nalaang nga itarayan ti responsibilidad na dito'y balay. Ti responsibilidad na kada kami iti anak na. Saan mo't siguro akasta ti kapanunutan di asawa? Ay nananang, amok day tang style ta asawak. Anak ko, panunutom ko ma, asaan basta-basta ti sakit akimpetken ka. Dakkel agatad ti kasapulan para iti panagpaagas mo. Ado mo ti pagtrabahuan dito'y no kayat na. Makaurno nga dagos ti asawa, no ija abroad ti pagtrabahuan na. Pudno ka di tinaibaga ni tatang, nanang. Panawan da kami kano. Agtrabaho aklaang ijebalasiw taaw. Takasapulan tayo ti kwarta, anak ko. Awan ka di ti pagtrabahuan nyo dito'y lugar tayo, nanang. Ado ngambasit ti sweldok no dito'y ti pagtrabahuak. Kasapulan tayo ti kwarta para iti pagpaagas ti amam. Diyak nga da pumanaw ka, nanang. Kasanuak langan, nuwan ka. Para iti masakbayan ti pamilya tayo ti kastoy nga aramida, kanak ko. Nanang. Bantayam ni tatang muwan. Di ka madanagan. Agawid ak tumulaang no makaurnungak. Tapno adda pagpaagas ni tatang mo ket agimbagan. Nasurok lang makatawan ta dito abroad ngam ay na marigatan akon mare. No siya, saan ang mabalin nga agreklamo akmare? No kasta, planong pa iti mangirin nyo iti kontrata mare? Wan mare, para iti asawa. Ay, day ta nga agpay sutirigat nga no adda masakit ang miyembro ti pamilya. Maanusak mo't mare. Tinapatag ket maagasan ti asawa. Biliba ka talaga kan ka mare. Dakkel ti sakripisyong para iti asawam. Ipaupaw it mo sapay amin asweldom kadakwada. Wan mare, tapno agtultuloy ti panagpaagas nila kay ko. Oray awan maipundarmi, basta maagasan nila kay ko. Pakaragsaka kunday ta, mare. Alpasan ti kontrata day jay arhina jabro nanang. Di mo't lagawi doon. Di mat ko na ang nag-renew iti kontrata na. Agraman umawag, di na pa'y maaramid. Busy lakit di dayja iti trabaho na, anak. Busy iti trabaho na? Wano busy iti sabali alalaki? Ay, saan man natila ibagbagamot. At daya pa managnag mo nga dalalaki di asawam. Amuyaw, tayo asawa ti kumparig nanang. Naglalaki, kabayatan ti kaadana i abroad. Iso posible mo, ang maaramid ni Regina ti kasta. Ay na, saan nga amin nga OFW kat kasta taramid na. Di ka pa'y kagyaman ta maanusan ni bakit mo ti trabaho i abroad. Tapno adala ang maipawit na pagpaagas mo. Diyak kasapulan da kita nga agas kas kada check up. Naglalaki mo ti asawak nanang. Ay di kag sasawi ti kasta, tawan pa managnag mo nga aglalaki di asawam. Hello, Reyna. Naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kayon di talakay? Tanyat pa nagkunam. Naragsak kami ang mga uray ti panagawid mo. Di ka agungot alakay. Para mutlakan ka no apay adyak pa'y makaawid. Jak pa'y laagawid. Aging gaadi ka pa'y maagasan. Amumat.
Awan dad dumaanam namaan tayo no diti sweldo klaang dito'y balasiw taaw. Sige nga, Roldan. Bye. Awanan, Jeric. Awanan plano ti inam nga gawid. Apay ka no, tatang. Addan sa bali a pamilya na ija abroad. Isuad di na kayatin ti agawid. Nakasta? Insukat tatan ni nanang, tatang. Wan, isuad di mo nam naman ti panagawid ti inam. Apay ngay. Anya ka ka de, Eldon. Di mo matpadaksan dya sawam di ta anak yu ah. Pudnumad kami nanang. Adda ti lalaki ni Rina. Isuad di nan kayat ti agawid. Isu nga inrenew naman ti kontrata na. Pangaasim, Eldon ah. Di mo dadaulan ni Regina iti anak yu. May mayaten ti kastoy nana. Tapno ammo ni Jeric ter aramidan ti inana. Kasanon nuguraan na ti inana. Gapo kadagiti inuulbod nga ibagbagam kang kwa na. Marikriknak na anang. At dalalaki ni Regina ija abroad. Isu adinan kayat ti agawid. No syakti si ka tulungam kit di ti bagay. Tapno agimbag ka. Tapno makaawid mo tandya asawam. Di man kanunungan ti arami di manugang yo. Ada nga ron pamanagnag mo nga dalalaki na. Ay, ti kidibilin ti doktor ti panunutam. Masapul ang masigod ang maagasan ti sakit mo. Tapno saan na kumaraw. Hello Mare, nakawag ka mat. Sikat inawagak, tadyak maten makontak ti asawak mare. Uray ni nanang, jak maawagan ti number na. Ay na talaga di mon makontak. Gapo ta imbarsak nila kay mo ti cellphone nga usaranda. Anya? Ay na mo Mare. Saan ka istorya nila kay mo nga dalalakim di ta abroad? Anya? Talagang awan tinagbaliwan ti asawak mare. Manu atawanan nga dak dito'y abroad. Gaputa kayat ko ang maagasan. Nung kastakit din ti panunutan na. Ti ko na ni nanang yu kanyak Mare. Saan ka nun nga agpapaagas nila kay mo? May si stress siguro na. Gapo iti panagat-atap na iti angin. Una yan ti asawak. Ay, kasano pa yun ngay amakuntak ko ida. No awan gaya mon cellphone da. No kwa syaklatan tawagan Mare. Ta padamagan kanto. Eldon, di kan sa magtumtumar iti agas mo anak ko. Saan nga agas ti ka sa bulak? Pangaasim ah. Ikam ko maiti importansya dagiti sakripisyo ni bakit mo ija abroad. Tapno mapaagasan na ka. Ay nananang. Maminanumat nga ibagak ka na kayo. Apamarang laang ni Regina tagita. Tapno saan kayo nga agatap? Saan nga'y tagnanayon kat adda ka mga sikasukan ka anak ko. Iso ang masapul nga gimbag ka. Tasyak ne kumapkapsutak meten. Uray ni bakit mo, mabambanog meten ija abroad day jay. Basol ni nanang. No apay akim mapsut ni tatang lola. Ammom apok, agtrab-trabaho ti ina medya abroad. Tapno maagasan ni tatang mo. Nag-abroad ah. Tapno nawaya day ti lalaki na lola. Ah, ay sus, saan na pudno day ta? Awan lalaki jay inam. Adda. Dito timbangan ni tatang. Iso adjakon kayat ang makita pa day tao, lola. Aniya! Jerek, apok, mapangkaman itayan ni Auntie Malilya. Apay ka di lola. Saan mo nagring ni tatang mo? Anya? Mapan ka nitayan ni Antem. Ibagam nga awagan na ni nanang mo. Tano may pamuspusan na ti agawid. Pagawidan na pailang. Naragsak kayo nanang. Awanan ni tatang. Nawaya kayo ni ti lalakim. Sana pudno day ta anak ko. Ni tatang mo lang tay ayatag. Awan lalaki. No saan nyo kumapinanawan ni tatang? Saan kumakimaro ti sakit na? Nagabrodak tapno maipaagas tayo ti amam. Day talang ti makagapo anak ko. Kitaan nyo man tinapasamak. Nakarkaro ang nagrigat ni tatang kapoy tinaramid nyo. Pangaasim ko mama tadumgag ka kanya anak ko. Ti ko na nilolam kanya.
Kat saan at tinumtumar ni tatang mo dagiti agas na. Udno ka di. Wen tana-stress dinamuan na nga dati lalaki yung nanang. Mamin ano nga ibagak nga awan lalaki kanak ko. Saan apod no ti kasta nga ibagbaga ni tatang mo. Mare, adun atawon tinapalabas sipod na tayo ti asawam. Nangasawa mo't ni Jeric nga anak mo. Kumusta ti panakilangan nakan ka? Saan nakapagan ano ti anak ko, Mare? Talagaan na imula iti panunot na asyak ti aking basol. Iti ipupusay ti amana. Mare, Dinadaol nak day di asawak iti anak ni. ay sabagay. Ubing pa'y ngamin ni Jeric idi, Mare. Ado pa'y ti di na maawatan idi. Adda madmadlaw ko ken ka, Jeric lakay. Anya day ta? Sipod si Mang Putta dito'y balayo. Di mo kinasarsarita tinang. Awan mo trumba nga pagsaritaan mi. Agpudno ka man kanya. Aging ka kadita, kat saan mo pa'y anapakawan tinang? No saan naglalaki idi nagabrod ni nanang. Amangan no si bibiyag pa iti amak ani ka. Nabayagan a panahon day jay lakay. Tsak to pulos malipatan. Ti panagsangsangit idi ti amak. Nagasat ka latta. Taging gayit na, kat makitkitam latta ti inam. Saan nakas kanya? Ubingak pa'y laang idipin mo sa'y dananang kantatang. Gapo iti aksidente. Ani ka, nakitak ti rigat ni tatang. Idi nagabrod ni nanang ko. Iso adi ka kumagsaw iti kasta. Taawan ti ammom iti napasamak iti kalabas. Agmerienda tapay nanang. Sa anak pa'y amabisin balasang ko. Aramanan nyo to'y sandwich nga inaramid ko. No naimas matlaang. Sagay sa tayo. Agyamanak nga rod balasang ko. Okay kayo kadilaang nanang? Tunggal makita kayo. Kasla na unag ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang tinapasamak. Iti pamilya abinukul mi iti dayt itatang yo. No saan siguro ang nagsakit dayt itatang yo. Saan na kumakagura ti anak ko. Ay, kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni Jeric kanya. Ada kayo kano ti makagapu ti ipupusay day di tatang. Gaputapat dyan na ang naglalaki ak idinagabrutak. Nga oray saan man. Sipod pimusay ti amana. Saan akon anak ki asawa. Impamaysak ti atensyon ko kankwana. Ngam di naklat ta maawatan ti anak ko. Di mo't imbagakken ka. Adi ka umas asidag iti inak ani ka. Nagmerienda. Ken nagistorya kami laang lakay. Uray pa'y. Inton maakaran ka iti sakit na anay dumduma. Saan anasaya at ti kasta nga ibagbagang may papan iti inam. Ken ti kanayon mo nga ibaga kanyak apa naglalaki ni nanang. Awan kano kinapudno na dayta. Drama na lang day tamot Tapno masyan tayo kinkwana. Nupudno nga dalalaki ti inam idinagabrod. Apay nga rod asaanan anak ti asawa apulos idipimusay ti amam. Alaman? Panunutom kumamot dayta, Jeric. Amo mare. Nagasatak unay iti manugang ko. Ay, Mare. Ay, katmayat, Nasaya at kanyak ni Ani ka, mare. Sipod nagnaid ije balay. Nariknak ti pamatag ti maysa nga anak iti ina akas kanya. Ay, kat nasaya at ano kasta, Mare. Madlaw mo't ngamin anasaya at tao di manugang mo. At least akat iso timang pumpun no iti pagkurkurangan di anak mo kan ka. Banag apagyamanak launay, mare. Apa yan, Jeric? Anya ti mapaspasamak kan ka? Nagkakapsutak bakit? Kasladyak pa yun kabailan ti pumangon. Manong aldawon ang nakailad kalatad ita. Nasakit ti bagbagik. Anya nga tano agpa-check up kalaangan. Naurnungan akla siguro iti banog bakit? Manong aldawon na kasta ka lakay. Medyo kimutong ka pa yan. Kabailak pa'y bakit?
Awan rumbang nga pagdanagam. Kumusta ni Jerry, anak ko? Saan ang makabangon, nanang? Nasakit ka no tibakrang na. Kan kaslaki mo tungan. Anya, alukuyom ti asawam, anak ko. Masapol nga agpa-check up. Tapno amu tayo no anyang agas ti ipatumar tayo kan ko, ana. Di namat kayat, nanang. Namin adun nga imbagak ti kastakan ko, ana. Alukuyom lata, anak ko. Tano siyak ti mangibaga. Amangan no ad-ad na adi na kayat. Anya ti imbaga dagiti doktor, anak ko. Adan-adag sa nasakit ti asawa, nanang. Anya, Tinawid na lakit di ti sakit day di tatang. nakakaasimbat ti anak ko. Dakkel agad ti kasapulan. Para iti pa nagpaagas ni Jeric, nanang. Sana po no dahi tangay bagpagayo. Awan ti sakit ko. Pang-asim, agkalma ka, Jeric. Tsak pa'y gayat ti matay. Adupay tarapap ko iti biyag. Patib karam ti pakinakam mo. Amang ano nagkamali lang iti natuktalan. Adon a doktor tinang check up kan ka, Jeric. Kat agpapada timbagada sakit mo. Ngam di ka madanagan. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno maagasan ka. Agabrodak no kasapulan. Anya? Ala aramidam mati kasi tinaramit ti inakitamak. Di ka agpanunot iti negatibo lakay. Pangaasim. Kasanong arod no saan ako namagasan. Adda ka asi ti Diyos. Patsak nga agimbag ka pa'y. Da kayo pa'y laang ti makaamo kan Jeric, nanang. Agan-anat ka ije abroad, anak ko. Di kay madanagan. Kanayo nagto ti umawag. Ay wanam mo ti salun at mo ijay. Wan, nanang. Mangan ka, tapno makatumar ka iti agas mo, anak ko. Tapno maragsakan ni ani ka, no makita na anapigsakan. Agyaman na kita na siya mga asikaso kanya, nanang. Rumbang lang asikasun ka, taanak ka kat nga ron. Pasensya kayong kadagitidag kasanay sa usawang ko, hindi ka na kayo, nanang. Di mon panunutan na ita. Ta saan ka aginura, anak ko? Sapay la kumata mapakawan nakmat. Gapo iti panang panaw ko kada kayo iti. Awan ti rumbang ngay kaidawan nyo iti pamakawan. Tasyak tinagbidot, nanang. Saan arumbang aginura? Ken pinabasol kayo iti pupusay deti tatang. Pakawanindak ko, ma. Patpatgan kayo nga inat. Anak ko, agyaman akta nangagakmanan day takan ka. Nabayagan nga inililiw ko day ta balikas mo. Ubing ka pa ay idinaudi nga insawang mo day takanya. Patpatgan ka matunay, anak ko. Agyaman ak, nanang. Ikaring. Nagbalinak anatipker. Tulungak ti bagig. Tapnaging baga katagos, nanang. O anak ko, kat di mo liwayan ti agkararag. Tapat siya nga da ka si ti Diyos. Iso ti mangagaskan ka, anak ko. Kaduan kada tayo, asatay lama amiris, nagitibindot tayo, nga dapan nubok kapag dalanan tayo. Ngandi tay kumanurayan nga dadakas sa mapasamak, satay to ilintag, dagiti madi nga aramid tayo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, dayta nga episode, wanda pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagnina, ititunggal maysa. Biyag, di tao.
Amangan no adda ti extra kwartam dita manang Wilma. An-anuam ti kwarta ayan. Mangrugi ti training ko dyan Manila itong Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang iti nobyam Mapainak nga umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Amangan no adda ti iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Pangalaak nga tanay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Oh, aday ta. Ano taday ta lang tinabati asweldo k Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adara matek. Agyaman ang una ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka amang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, no kasta. Masapol nga ron nga agpa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakas ba amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang ted kay ti kwarta ken ni Ramon, anak kaw. Kasapulan na ti kwarta para iti panagaburod na tatang. Kastaya. Naimbag man ta pinalubusam tinoob yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na. Makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging nadayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jeng aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wananang. Ibagam kang kwa natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsam mo Amang ano makinagaw pa ilang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isulaang ti sukatan tayaw. Kasla utang na dayjay iso abayadan tayaw. Wananang, awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Amangan numakiin nagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at mata sinong bata mon ti awag ko, Ramon. Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka mat sumungbat. Ada nga min napatag ngayon lakad ko manang. Iswadyak nakita ti awag mo. Ada ka di ba ga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kininanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Nung kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to amanang. San amabalin ti kasta ading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakaawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya atlat tamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damang trabaho. Sa maysa, amangan no ada may baga ti pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko nga ti bibiyang da. Kat si ka mo tinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaamo, Ramon. I-text ka ang tono na ipawit kon. Agan-anad ka kanayon dita ha. I love you. Uray sika, agan-anad ka mat. I love you too. Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon nanang. Apayaya Wilma. Agasam,
Nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no naggapuan na. Kat kuna na naggapu iti sentro. Inala na ti kwarta nga impaw it ni Ramon. Aniya? Makitam day tanga aramid ti kabsat ko na nang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalaysay ti dayjay a Joyce? Ngam iso ti pangipaw-paw-itan na iti kwarta na nang. Ay, sana mabalin ti kasta. Agraraman ki dimot dayjay babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apaw-itan day a babae. Anya ngay dayta anak ko. Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistrisak nga rudan maril siya. Nay, apay maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti swildo na ija brood. Amangan mat no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niyat plano da. Basta siya, rumbang lada kamay, ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungay no isukat dayjay a Joyce tanak ko. Awanan Saan mat siguro ang maaramid ni Joyce di kasta, Maray? Ay na Maray, saan tayo nga amonon niya ti plano dayjay a babae. Ang mga nulukwan na lang niya anak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. Adaman sa lutsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mo't manang? No kasta nga ron. Asino nga ijay lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuyukuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang di tabrod. Ngam kastamat yan, tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-asim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakkan ka. Kasinsin ko dayjay Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasaw kay tipod no, Joyce. Tano maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agduado amang ibrekken ka. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama naghatap ka matan. Anak ko, adan samot parikot mo. Apay akasla naliday ka. Imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan dagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark dayjay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Sino mo't ngay tinangidanon kinkwa na iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan ta ti kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Uno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo't amo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan na ati pangipawita miti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, patpat maday jaya Joyce. Amom Ramon, rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno, amang isakit kan ka. Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang.
Saan lang anam namin sa nakita na? Wano nakita me, ang nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturean nata, nairan na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat, no da kami ti pangipaw itam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga'y tinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak ah. Paliiwan ano ti pailanobya na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot dayjay a Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pala nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na meten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae ti mayrano di ti kwarta nga ipawpaw iti kabsat mau. Ananang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday dya babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makinin nagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kastapay lang ti pa nagsasaong kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal lumawag ka, nag-aala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wan mo ti pamilyam. Di mo namnamaan ti paw iko akwartakin ka. Wan, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-pawit mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ti maramidak, no danggam dagiti panang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlawlaw unay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at magsinatan. Wen, amok. Adang sabali nga'y ayatom Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinam kanya. Napatig ka kanyak, Ramon. Ngam no kanayon nakapagatapan ka pulang iti inuulbud nga istorya ti pamilyam. Awanen maramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ko? Apay aya? Awan kamin tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti pulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tapno malpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta itinasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak, no patyan na ti pulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagitay. Wen Kan jak kaya tadumteng to ti aldaw asyak ti mapabasol no agaapad Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak, nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta. Talaga ati si Dito ang makisinan kanyak manang. Di ka masayangan iti kasya a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging gayta kit ay ayatek ni Joyce. May mayat matlaang anagsina kayon. Ngam ti luklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no siyak ti sika, agrenyukan. Di ka madanagan. Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam.
Gumatang kami iti daga, ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam, no agawid ka. Mayat mat tibiyag mo itan, Mari Gracia. Siyempre Mari Elsa, agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon iti nobya na. Ay, nabayagan Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't Maray. Makamo ka na niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya? Agawid kan kunam Ramon? Wan manang, 7 taon ko nga dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas manang. Awan ba yung tina-isend mo a picture kanyak? Ay, adin ko. Uwan adin ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako ng makakita manang. Mabalin ka di amang isend kay tinadawon ti balay? Ay, masapol pa'y adin ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado magusto am dayjay. Okay manang, agpakatak nga ruden. Tada peramidag. Bye! O sige, bay adin ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan dayta. Diyakam mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adaga kan balay na. Ay, no apay mo nga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramidan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaang tinabati iti kwarta na. Nagastos kun ti dadduma. Anya nga tano ila ko montilogan na ginatang mo. Uray maila ko tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nalaag kape-kapay, anak ko. Nagyamanak na nang. Agkape ka, kalpasan na aginanakapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay aginanakapay nga umuna. Nalpas ka nun ti balay ko kahit kunan ni manang. Malalaw nagkape-kapay, agkape-kapay. Kasano nga rod day tananang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramiden tananang. Awan mo't balayan na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ng usaranta iti kwarta. Sigurado nga agunget dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasunta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agunget nanang. Nang runa numaamon na apinadakes na tinobya na. Ay, Pagkati ko na manang Wilma. ha? Eh, Pudno ka di tinanggag ko. Ay, kukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nga kiti istoryayo. Nangus usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. ading ko. Sumungbat kayo! Nangus usaran nyo! Kunak! Jak amo, naapay naramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta dinaramid nyo. Apoy naramid nyo tikastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan da. Dinadaw nyo pa iti relasyon may tinobya. Awan
Asyo! Anak masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabalin ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa tino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Lakas ta. Laki asawan ni Joyce, tata. Wain ba raw? Tapay at dinak na oray. Gaputa ti amo na. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo ba raw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Jak amono niya taraminag. Paragrik na traidor ti lubong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti pasol ko. Saan ko nga inurno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinungatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas 2 kanupay apin manaw iti ayan da tata Floro, nanang. Ni, addaawag ko, nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello! Ada ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko nun, tanay, nakakaasi nga na. Agsangsangay. Oo, nana. Umay kamin ka, nanang. Bye. Nanang, adda ka nun ni Ramon ijay balay da, Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamak kan ngay. Agawit tayon ading ko. Maray, mabagbagtit samat tanto anak ko. Patsya, ang naglalaok nga stress kan bandog na daytan, maray. Apay ngay akas tamat tanti kabsat ko, nanang. Ay, tulungan na ko, Wilma, anak. Yawid tati kabsat mo. Uwan, nanang. Ngamno talaga di na kayat. Di yung pilitan, maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas ang pumanaw, ah. Masampol ang mayawid miti kabsat ko, nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumati ko na ti doktor, nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Uwan nga, Rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas tiya mapaspasamak kan kuha na ita. Uwan nga, Rod, nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapo iti panangisin na tinobya na kan kuha na. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, nanang. Ay nahambasol ta, anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan kuha na. Kan no saan ta kumaawin aldas tin pawpawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy? Uwan nga, Rod, nanang. Iso nga anusan tayo nga ipaagas ti kapsat ko. No napatag ti kamang ti pamilyam kan ka panunutam tinapintas ang masakbayan na. Saan ka ta si ka mismo ang kapamilya na ti mangitundakan kwa na iti mabalin apakay sagmakan na.
Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Biyag. Di tao. Kumanita manan dito'y day di alalaki. Nakapres-pres kumit dito alalaki. Asino insan? Jay may sa alalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar, ah. Day jay man, oh. Uy, di mo itudo-tudo Ang mga lumadlaw na akit-kitaan ta. Kitaam ngay. Kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, ura lang nagkidayan. Nagwapo mo't gayam. Kunak tumit nga minkan ka. Presko day ta alalaki. Feeling, kunamit lang guwapo. Kat adamot itsura na. Madlaw a medyo ubing pay no ikumparam kadagiti kakadwan at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa. Tapno saan ako manita dito day ta lalaki. Hay, jakla pagtatakkunan ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan. Tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na, agtinagak laang iti may sa construction worker. Ala ni daytoy. Di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo tigas hat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko. Tadaara pa ako. Kat ikarigatak atun uyan dayta. Apay insan, nangalaam di halo-halo nga imot mo. Inte jay soon to be admirer mo. Atoy, awatamon. Saggay sata. Sakbay amarunaw ti ayos na. Diyak kayat. Kukwa mo dayta no kayat mo. Ala, grasya day tuyan. Anya ka kadi. Kat no iti kalman pa'y lako na makapangpangan kay ti halo-halo. Idi kalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana balit na dandani malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day di alalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom. Dinamag ni Vincent no mabalin na kasarungkaran. Uwin ko na tamabainak mo tanamang pabain iji tao. Tanayawat na mo to'y halo-halo ta. Anya? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamat sangwam to. Saan na balit ta pumanaw danton. Agbirok dantuman iti sa bala pagtrabahuan da. Mala, wunan. Ngam ne, awan to ti pabpabasulam. No bilang masair tirik na na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbagarabi, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent ka ang tinagan ko. Mabalin ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda tagpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikumak. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mo ti pumanaw. Ha? Oh, apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan da ito nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akas kan ka tilalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasingpot dayay, man nakaawat pa eh. Ngam, sikati kahit ko, Beverly. Sikati kursonada. Ladingita, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, umano kan. Saan akas kan ka ti arapaap ko a pakirelasyonan? Iso as sorry.